daytoy man ni auntie yun. Kasla mala hostes daytoy aritos nga nabirbirok kon. Christmas nga rudan dandanin iso nga syempre agwa ka mat ag suot ka ti pampaswerting nagado nga kasto nga pampanonot tayo niya kung aglabasit ka kano ta pampaswerte kad ato man ang tinabirok ko bilog-bilog swerte mat kano ti bilog-bilog niya iso nga dagiti lalaki siguro swerte nga kanana dagiti tada nagado ti bilog da dagita ukal-ukal da niya pampaswerte da dagita bitakag tupay. Napansin niyo siguro napintas na antiyo niya. Nagpintas gaya may tikwa. Ti rupa hostes. Nagdakkel day ta aritos nga nabirberok ko. Awang gamin ti mabirok ko nga aritos nga pang Christmas. Iso nga nang kalawi takpay lang agay sabit-sabit ti Christmas tree dagiti amok. Sa pila ko may subli nga dagos bago og subli dagiti amok niya tanan nga mapagungutan ket ag video nga ro kay kumot ati agpapintas alangan mo. Katangaan daw ta napapanahon dandani Paskon, Christmas. Napanunot ko lang i-share kinyayo dagi jay aramidan may doobing kami. Tataha, halos awan makita kung sa adamat siguro agi niya kakaruling kung naman langanan niya tata pa imot latta ti agkakaruling hana una yun idi si kami ti ubing nagadot ti agkakaruling agi grino po kami di si kayo nga kwa nakakaanak nga natakna no niya napadpadasan nyo mati nagkakaruling tata halos awan makita mo ni adalat tamat nga ading ihanan nga kwan, dagiti kang kansyon da, makabago, nandaan mo dagiti makaluma nga kansyonan. Iso nga tatangal daw, isurok, dagiti ubing, tano. Kasi kayo matamangag yun, dagiti kwa, kang kansyon tayo iding nga kwa, makarelate kayo niya. Baka malilipatan da gaminan. Kaya nagadumang o tagre-request kanya yung agpakpakansyon kinyak iti Christmas songs. Katatakot, kakapas ko mga naglaba, napanunod ko sige, kansuna man nga rod ko na, agi nga rod, no malaglagip ko, dagi jay araramid, mi iduubing kami, nagragsak, tatahaanan ado kami ng tigad-gadgets to, ubingan niya, ado ti, haanan nga kwa, nga naragsak ti panagkaubing dan si tayo, ti kinamat tayo, idi, uray rabi at kukumbibi tayo na amoy dita ngay aya magtago-taguan tayo dita kwa umulit ti kwa kay kayo uray la may salat dagita pantimi idi kadakwa nya tataan nga marami ti ubingan tatantani nagado ti kwan technology nga kwan nga makadadael iti kwadan nya ti panagkaubing dan kada iti nga rodrog yakon nya ti agkansyon daytoy simple lang matket ko lang nga maisubli agi throwback ti kang kansyon mi idi si kami tagkakaroling kanagidi aramidan mi no kakaroling kami idi nagragsak nagpintas ti panagkaubing tayo no si kayo napadpadasan yung madagitoy nya di ba no panagkakarolingan adyan katungtong amin nga kay ayam mon agginro po kayo tapos agbirok kayo dagitan instrumento yung instrumento tayo pwede makapakatawa mo dahil naglilipit kami dito tansan si kayo naararami yung daytoy agpidot kami tansan sa may pilditon taltalon na iplat sa may bukbutan ti lamsa gitingana sa may kanti alambre iso ti instrumento mi adamat agitugot ti duwa nga bato ituk-tutuk naman og kang kansyong kami dagita mga instrumento dati agpalakpak siyempre nga mawanan ti leader nga taga-bagatok ti kansyon sak na anti ka na nga leader idi kan dagita experience nga kwa makamat ti aso nga guyo nagragsak diba duray ado ti aso nga mangkamat kinya muray nasiising nga babalay ti pampanam dagiti pagkakaroling nga kami nagidab dati silaw no amuda nga pa nagkakaroling no nakabalasyo kan ibagata nga nakaturog ag silaw da nagbuya damanan ti teleseryen no awan ibagayo hang kayo nga agid ti silaw yo no amo mga imot kayo nya pakita yo lang nga Ilocano imot no kasta maminsan lang nga rod nga agkarolingan ti may isang nga tawunan December lang
Ay na, ikwadapay, idapanda ka pa iti silaw. Narigat mga tanya, nagsingat nga tada kita papapanan tayo, diba? Kano dado mamagamin, no? Lalo da hang kayo nga nakapractice, nga kakaroling, no? Kasla ruangan nga nalilipit, di bubusis yung agkaroling. Siyempre mabuso yakin balay, so agpractice kayo agkaroling. Nya, nariga kami nga, kasi mang buribur kayo, no, nabambanog damatan, kidi talaga nga idapanda kayo matisilaw. So nga, mataros ang mimat, no, dore kaskasa, no, nya. Kan may sapay, no, dad dumagamin, halang nga ubing gamin ng tagkakarolingan, ore babaketang. Lalakay. Nagiti mga babakat agkakaroling da grupo. Kamo da gamin nga syempre nagiyakin bagit ti balay, mabain nga mangitad ti sagduto, saglilimalaang. Syempre no nataknan lagi jag kakaroling ay dakkel ti tadda. Dagitoy mataddo mama nga babakat. Agin kakaroling dalaang tano da puunan da bingo kadatong iti kinabigatan niya. Iso nga makapaboribor da mga talaga amat niya, pang sugal da malanggam ti pang karoling da. Kinagragsak ka talaga tag karoling mat. Gamin di ba no, nalpasan ti karoling agbibingay kayo pang kayo ti street light, tanalawag. Bingay-bingayan mi amin dayta idi. No makabain ti kami kadlima kami o dasag ka 4 minaragsak kami. Nigatang mimot tanti tsitsiryamin kinabigatan. Hamat kiti nga dayta kwarta nga maurnong iti kaya mi idi. Ubing kami nga kakaroling no dikat aji experience. Kan kitang tatano mapampanunot ko ngay kat nagragsa lang nga pampanunutan na niya nga naraaramid mi idi dayta. Kita iso nga si kayo makarelate kayo mat siguro niya. Malagit mo dagi jay kakadam nga nagkakaroling nga nagagalas ti busis da. Agi jay hang agbansag dagi jay panagwasiwas da day jitansan bato iso nga aglalabang kami idi agaapa kami. Tapos adati treasurer mi taga bulsa ti amin nga maala kas jay no mangkupit di treasureryo awan kakaasi iso nga no sakti leader idi haang nga pare-parehas ti bingay meta syempre no nagalas mo ti performance na basit lang ti maala na niya iso nga kasdyan. Malagit niyo da kita kaya ayam yo ide kakadwa yung agkakaroling nga kwa nakamkamat ti aso kadakwa napagpagungtan ti kwa nga si kayo manan kunada kita kimbalay ide. Makapakatawa lang nga laglagi pa na niya ulit-ulitan mi ide nga kansunan day balay nga nalayang agito tapos at sinabalik kami laang ti kwa ti paparan kay baga napang kain sa man dito dirabiin ko nada syempre kami nga ibaga itulok agi di arji sango apan di likod kasi tanong nga malasin nga si kami man ang nagkansyon. Iso nga nagragsak talaga ti kwa ti experience ti Filipino Christmas di Christmas dubing kami niya oray ulit-ulit ti kansyon mi di ay na pakatawa lang adi nga every year paulit-ulit ang dagi kansyon may gamin ampay nga uso idi dagi jay agita Christmas station ID tata gamin dagita ti kang kansyon dan nagkakaroling dan si kami haan kayo mangag dagi jay kang kansyon mi ide no si kami tag Christmas remix tawag na day jay mash up ami nga kansyon pag didiniritson mi amin day jay nga pa may saan tapos day jay man kansyon mi sumaron nga balay kat no nalao di kansyon mi mangag dama di bangir nga balay isuntuman kansyon min maumad da. Basan pagre-reshufflean mi laang kasjay. Dayta nga rod kansyon ang kayon dagitoy kang kansyon mi idi nya tano maboy lagi ti ubing iso ti kansyonan da laro dagita da dimardara nga bugoong nga ubing iso ti kansyonan nyo dagitoy nya rogyan tayo kansyonan kayo para Christmas kumatan kinyawan daytoy kansyonan kayo ti Christmas song nya daytoy abalay tay na turong mi balay damanang am-amumi daytoy ngatan tay pagkagulpian mi tay nawadwad nga aginaldo mi aginaldo dayta may isa nga kansyon mi dayta ide tapos mash upan mi ti English nga kansyon nga kuna nakat Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs. Dapat Ilocano ti kwayo ti accent yo. We are waiting for your Christmas. It's time to be. It's time to the sea. La 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 la. Isu malagaya mga ti malalam lang idi bawa balay tagdudos piso kasta maganda yung kansyon mi niya no mangmangumutatan na di nagbadoy. At dapat ti kansyon mi di niya pay ba gamin ko pagre-remixan mi idi ti kang kansyon mi adi ngay kunam lang no mash up kas dyan. Siyempre dati Ilocano, English, Tagalog kas dyan. At dapat no kansyon namin dahil Ilocano nga, O naraniaga bulan, unoy ko indingam, day tanas lag asilaw mo, di kakad ipaidam. Kas dyan, Saro naman tin nagwapo kan manong ko naman ton anya. Siyempre no mangitad dati dakkel ng kwarta kat agi tatay ti kwa mangitad kansunam day jay nagwapo kan manong ko naman ton tatno maragsakan damat nga dakkel tinted da akat no kuripot mat adapin no kwa no nga mangitad dagi jay pagkarolingan mi di ba kansunan mi ti kwa thank you nag-iimot kayo thank you kas jay tanong kwa kanya may batik ang kansunan mi idi syempre Tagalog sab kamat mas apa man ti Tagalog kat iti popular idi kinyami kat aji ang Pasko ay sumapit mga rod hanga dagita is station ID nya kat kansunan alat na tatlo baka kanyang malagipan niya. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Makadulce, ti kansyon niya, makapilita koralis ma, ti kansyon idi, sumlagay mo nagbabati, ti malalami idi, no magkarkaroling kami. Tapos dadi pa ino aging list kami nga kansyon, Ilocano accent, iso nga makapakatawa. Kunami di nga, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wait, pudno, oray, lyrics may di mali-mali, maya latat ibanat hanggang rumor jakim balay nga maikang kami itikwa, di kwarta. Matatarosan nga, jingle bells, jingle all the way. Uwa pa na restaurant na Wonder Super Slay kung kunami ididta ay na adalat tati ko. Makwar-kwarta mi matidi. Joy to the world is gone. And let the 1, 2, 3 kung kunamin sa ididijay. Let everyone prepare your journey and never let the sing kung kunamin sa idi and never let the sing. Tadi kamu ti kang kansun mi di kastama ti kansun mi. Ingga na tatay so pala ang lyrics ko. Aji nga Santa Claus is coming to town baka agpapada tayo man ng lyrics. Madi kamo syempre Ilocano tayo nga idobing tayo ka han tayo nga sa South English nga unay iso nga no nya ti mangmangag mi idi kan iso mo tagtitinaros kami madi nga agbabarkada gagayam nga kansyon idobing kami. Kasano ba dayay kwa Santa Claus is coming to town you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. She never go sleeping, she never go in batting, she never go and went and go to be good and goodness say. Hey, kasta ti kansyon mi idi madik amo no. Tatay nga dakilakon. Mali-mali gayan ti kansyon niya makapabagtit. Kababain. Pero wag kayo kang kansyon namin idi ti O Holy Night Baday Jay. Win, ano?
Nagngato dito nga kanyang Shakti ko edi leader gamin ti Caroling May so nga Shakti taga kansyon da ore mali-mali gi lyrics so na nga ngam kaslag paiso gamin man edi no kang kansyon kang damat ammo kami mga matarosan ti English diba iso nga kang kansyon na dayta oh holy night the baby Jesus waking until the dawn to the morning shine to the sea and to the sky, to the world of a better place. Kasi sige nga Rodan, kakaanakan ay na, nadadaal man ang aldaw yun, kinaanti yun. Nga nag-video niya. Agad, sabi na ko I wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Sabi na ko agkaroon kayo ti naragsak nga Paskwa. Nya? Sige nga Rod, kakaanakan. Bye!